देग्लायहाय नांगालजों हालौनानै फुदुमफुलनि खेथि खालामगोन ना ट्रेक्टरजों हालौनानै फुदुमफुलनि खेथि खालामगोन दा बेखौ जोंनो समासो खिन्थागोन रायजोफोर। गुदुं गुसु ओरैबायदि बार बारनायखौ जोङो दा नुनो मोनगासिनो दङ। दा ओरैबायदि माने मा बुंबावनो आरोना धोरोमखौ लानानैबो माबा माबि बायदिसिना बिराद पलिटिक्स एबार बिराद डेन्जारेस जादों पलिटिक्सआ ना। तो जोङो नुनो मोनगासिनो निउसफोरावहाय एकदम माने गरम गरम दा सोरबा सोरबा सालानि नाबो होनदों सोरबा लकेल नाबो होनदों। दा सालानि नायासो देरहायो ना लकेल नायासो देरहायो जोंनो समासो खिन्थासिगोन आरोना। तो जोङो नेनानै दङ। बिराद गुदुं गुसु बार बारगासिनो बे साननैसोआ। दिनैथ' लास्ट मथा मथि 7 तारिख सफैबाय। दिनैनिफ्राय आरो केम्पिं बेबायदि जानाय नंला। दा जोंनियावबो सालानि ना आरो लकेल नाखौ लानानै माने बिराद थरख बिथरख जालायबाय थानायखौबो जोङो नुनो मोनखादोंमोन। दा जोङो नुनो मोनगासिनो आरो लोगोसे जोङो दा नुनो मोनबावदों ओरैबायदि माने एबारावहाय पलिटिक्सआ माने मोसौ बेदर जानायसिम सहैबाय एबार पलिटिक्सआ। मामाया माने एबारावहाय मोसौ बेदर जाग्रा केन्डिडेटनो सापर्ट खालामा जाहैदों मामाया। दा मा जाबावगोन ओरैबायदि माने पलिटिक्स आरोना। तो जोङो नेनानै थानोसै सोर देरहायो सोर जेनो आरो थारैनो फुदुमफुलखौ खेथि खालाममारगोन नामा नांगालजों हालौनानै ना ट्रेक्टरजोंसो हालौवो। दा जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन। आङो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों। मामाया एकदम एबारावहाय माने मोसौ बेदरखौ लानानै बिराद गरम जादों आरो मोसौ बेदरनि माने मोसौ बेदर जाग्रा केन्डिडेटखौ माने सापर्ट खालामा जाहैदों। आं भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों बिराद इन्टारेस्टिं नायनोसै मा जायो ना। तो नेनानै थागोन। गुदुं गुसु बारा बिदिनोसै आरो लाबोबाय थागोन सम सम आपडेट्सफोर मोनोब्ला। तो रायजोफोर गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों बाय। নিমিলে গৰু মাংস খোৱা মানুহক মই সাপোৰ্ট নকৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰত মাক সুধিবচোন। আপুনিতো দুনিয়াৰ মানুহৰ নাম ল'লে নিজৰ মাৰ কথাটো সোধক। হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ কেইটা ভোট আছে? নৌ সেনা পাৰ্টিটো ক'ৰ পৰা ইয়াত আহিল? নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ হাজবেণ্ড এটা পৰিচয় হ'ব পাৰে নেকি? অসমৰ লগত কি সম্পৰ্ক? অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছে, অসমত মা কামাখ্যা আছে, অসমত শক্তিপীঠ আছে। ইয়াতে গৰু খোৱা কেণ্ডিডেটক মানুহে ভোট নিদিয়ে। হৰে কৃষ্ণ ডেকা ঘৰত কি খায় আমিতো চোৱা নাই, কিন্তু এই কেণ্ডিডেটজনীৰ দেউতাক মাকে গৰু খাই থকা ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আছে। উত্তৰ পূৰ্বক দেশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে বুলি কোৱা সাৰ্জিত ইলামাক ছাপোৰ্ট কৰা, উমৰ খালিদক ছাপোৰ্ট কৰা ৰেকৰ্ড আছে। এইবিলাক হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ ডাঙৰ জামেলাটো কি? আপোনালোকে মই ইউজুৱেলি মানুহৰ এগেইনষ্টত নকওঁ। হৰে কৃষ্ণ ডেকাই আছিল অসমৰ গুপ্ত হত্যাৰ নায়ক। অসমত যেতিয়া গুপ্ত হত্যা চলিছিল হৰে কৃষ্ণ ডেকা DGP আছিল, শ্ৰীবাস্তৱ ADGPহে আছিল। কেমোফ্লেজ কৰি শ্ৰীবাস্তৱৰ নামটো বেছি ওলাই গ'ল, হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ নামটো নোলাল। আৰু এওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ফৰেনত পঢ়ে, ফৰেনত থাকে, গতিকে টেনশ্যনে নাই ইয়াত যি হয় হওক। সেইকাৰণে এইবোৰ মানুহৰ কথাৰ লগত মোৰ নিমিলে। চিধা চিধিকতে আপোনাৰ মায়ে যদি কয় যে নহয় নহয় গৰু খালেনো কি কথা, তেতিয়াহ'লে মই মানো।